normally ungathola ukuthi uzofika umuntu nefoni athi uzoyilanda namuhla uthola ukuthi namuhla imali angayitholanga acede even 2 weeks obvious nami kumele mangabe uyafika ifoni yakho ngingayicedi akhona ukunga-understand because nami ngiya-understand. Mina ngu-Michael mara igama lasemaphepheni ngu-Valenti Armando Mathe, isibongo sami ngu-Mathe. Ekhaya ngibuya eMozambique, la eSouth Africa ngiseMpumalanga Sekunda eMbalehla. Ya lento ngingachaza leti uyakwazi vela i-process yokuvula ibhizinisi into like angeke ngikhona ukuchazela iphelele ngesikhathi esincane like le ibusiness vela ngivulela ukuthi vela la bese sikhona la itira khona itira ile itelinyana sewabona ku kufuneka mani namani sebenzile vela ni share imali yabona uzobona ukuthi uzothola ukuthi lapha besebenza C5 mase ngasebenza 200 rand ngelanga sishare imali ilento yangiyenza ukuthi ngivule yami ibusiness. Inkinga vela akwenze ukuthi uvule ibusiness ungabe nenkinga leyo into siyazi nawe ngishop yakwazi leti ngokujabula futhi ngabantu bangisupportayo because bayakhona ukungizwisisa mangabe ikhona into ngiyenze wrong bayakhona ukuthi mangimachazela ukuthi no sizoyilungisa ngelanga leso bayakhona ukungilinda silungise indaba sicede vele ibusiness vele ihlezi nje inenkinga leti into engijabulisayo ukuthi ama customer wami ayakhona ukungiunderstand no ukuntula kwenkinga kumele uyisolve nedi inkinga into ivela la nala inkinga into ivela la nala nedi njengoba baya understand ukuthi no after 3 days le nkinga lesizoba siyisolve ukuvula kwami la angekho umuntu ivimbe akwazi ukuthi kunomuntu ongisamafoni manje kufuneka ukuthi vela uyifocus nebusiness yami into yokuqala lesikhathi ngavula la ngayenza amaphepha mawungabuza abaningi extension 15 16 17 wasukutshela vela ukuthi vela bengihamba namaphepha ngibatshele ukuthi endaweni so la e15 emafrijini kunesitolo sokulungisa amafoni no like mina into yami mangidecide ukuyenza ngayenza vela mangidecide ukuthi yendawo le ngifuna ukuthi noma ubani ayibone ngayibona ngiyenze amabhodi ngibabeka estradini lesikhathi bengihamba namaphepha ngibatshela futhi ukuthi mawehla ngale stradi bheka ibhodi liso usite liso ukuthi umuntu akhona ukuthola la bengumlayela khona uma umuntu avule business vela isifiso sakhe ukuthi nje asibone abe ngcono because manje ngisa process ukuvula isinye store. Vuma TV. Into ngibona nje ngamanje ukuthi ngibekezele because yonke into vele mhlawumbe ngifuna ukubekezela mangabe wena awukhona ukubekezela uzohlezi uluza yonke into ukuthi ngibekezele ama customer wami waphathe kahle ama customer wami because alokungitshela ukuthi vela ngiyaphatha ngendlela right because like umuntu makuka ne-screen uyambuza ukuthi no le screen less ufuna sis-order ngemali yakho ngithathe lezi zami zikhona na for ukuthi lapho mangabe ngis-order ngemali yakhe uthola i-screen protector free mara mangabe ngithatha lesa le screen ngizona obvious I protector ayikho
nginokumbuza futhi ukuthi okay njengoba uzenefoni usoyilanda nini mangabe uyayilinda mayilinda i-client le i-free screen protector asikho because angeke ngikhona uku-order into yamanje namanje manje kumele ngithathe le screen nginazo la ngifakele that's why mara mangabe ulethe imali nefoni cha ngithatha le mali yakhe le order screen ngorder ne protector lento ngiyenzela just ukuthi ama customer wami like sisenisane ngendlela right yeah. Vuma TV ababukeli ngizobatshela ukuthi yonke like i-talent unayo ukhona umuntu uzokusupport kule talent unayo yonke into uzoyenza emhlabeni ukhona uzoyizonda ukhona uzoyijabulela nedi unga give up ukuthi ukhona akubisayo ukhona azofika like aphathe kahle ngalomsebenzi wakhe lo angakubisi akusupport ngitshela futhi nabanye ukuthi basitshela ukuthi sebashayile impilo angekho umuntu ushayile impilo mawungasukuma phansi yonke into yakho ingaba right nje like akukho late for ukuyenza umsebenzi ukukusiza akukho late ile nto ngizotshela bonke abantu noma bala eSouth Africa noma base Mozambique Nyambani Masinga la ngiyakhona ngibatshela le nto le akukho late for ukuziyenzela isibalo ngiyabona